e tau toi mau ai o ta whakafofa koe. Pea o kore ke hufanga atu i ngahi tala whakatapu kotoa pe, kua whahao whake atu mei he e tau reti o apfo o tonga. Kai ata mo ki mautolu i he ho ata lelei koe ni, e mau tuku atu ai o wau misa whawhetai. Mo whakamalo, pea mohono whakamanatua, whakamaman lahi, aho o huaftapu o Maria, i tongani, pea mo mamani whoki. Koe o kumau i heni ai pea mo e timi areti o apfo tonga, whawhonga i atu a manager o areti o, Father Stephen Lungabai, pehe ki he pure ako, Father Ekwasi Manu, Senior Technician ai reti o apfo tonga, Father Mikaele Misnare, pe motonga o timi e whakamalo ke tik motolo ngotoa pe ho eko sutuku. Ka uma ho tau kai ngatonga ngotoa pe i tonga eiki. Ngahi otu motu a watu foki ki he ngahi whanua muri. O mo whaakau mai mo ki maudolu. I he ngahi o wau mahu inga peheni. Wange koe a koe o wau oi misa. O kumau i heni ai mo ngahi kautaha Maria kotoa pe i he otu tongani. Tau riftu pe ki tonga eiki. Kautaha Maria hono tolu. Pe koku i he taimini koe kautaha Maria ai kai ngā lotu katolika. Kautaha Risione o Maria. Pe hefu ke kautaha Pātere Maris. Mo e kautaha taupo o Maria SMSM. Umau i he whare lotu o sangata o Soakimi mo sangata ana mei Hasin. I he taimini o kumau wakai atu ki he tuunga o ea. Tau bebe mo ahone. Angi maharie pea moko moko. Tuha bebe mo aho whakamanatu. Tapu e aho koeni. Umau tuak whalelei e haulelei atu ai whakamafola kumau whakahoko atun. Mihere teo apwautonga ki ngahi lotu whare kotoa pe umau kau mai mo ki mautolu i he hoa koeni. Mo miniti ibe miheni ko tau kamata. Mahalo. Maria que mo operación que fue la falla de la forma la Maria falla por
Maria, que mal para ti, que tu és mulher, da fazer na fogo na bastante. Santa Maria, Pai,
tau o si hoko eni, ko whanau e o tua. Pea ke se kau e he o tua, ke noko ai lau maari e o hono koha i o tau loto. Pea o whakaha e hono lau maari e ke te tau tonu, koe o tua koe tau tamai ia. O ki kai te mukei ko pula ki mutolu. Ke koe whanau ki mutolu ai o tua. Pea ko pau ke o atu mak ki mutolu, te mea ko le tala o whakata. Alleluia.
mai no pe lo pe ngata pe ngai le koli o mai me pasta mi ta pu mai lo pe tai ni ala ni na wa ki pe la va ke va mai ki ui ai se su o kua ka ke ni mara fa mama o silo i pe ai na wai pe pitaki ma ke lo lo pito ki fa ni tam o pa e fano moment after the word mom mother o wai fe na ba o ma ke ai ko na fono mai so se ko Maria o mai ni to kai o ma tu pe la no ko ni e pure ia se suia a to na foco o ni ma o atu ki o o sta lai pe o tau ai o rea Maria e se su tamasi pete que mai no que foi ai lo pa e mau e makumi Italia se su na de fini woman Nani wete ilo na kau ke whai e ngau e ta mai. Koe fufua mana se su ka leli, ka tawa mari kena ka leli. Whatonga i pe Maria ko me ose waine, kone wharea ki pe se su, ko me ose waine. Koe reina se su, woman. Time has not yet come. Kifini. Niki whaonga i te kei peke ke ato ki te ai ngā loloto. Tuna kolosi. Te pekia se su ko Maria Bega o apostolo kofi. Ka koe rea ka se su na te tama. Koe na whae. Nai ta fonga bea ke Maria na te fifini woman yo sa. Agla hele vai ange fifini le mai hana yo no hinga o ku kai ke asia e pa ngai rea ko ni ke mahino pe a vao o e va o se su ta pe vai. O tau tu ni ka tu pe pe yu na make e o pe a va e se su. Ako una le ko le pika ka teo sia na he tuala pe se su pa ata pe a ele fa e ki tau kau na fa e pe ya mai le pelo ko ne to malo ko to ka una i le e fa e mai lo pe ni pe ya fa e ne na lo pe na ya ni ka lo ki tau kau ta ko mai o ta he na he dinga o to fa ki fia pe ke tau to tau lo o tau kau na kau lo pe ke tau kau na fa e tau fa e ka ko fa os o ki fine ko ni o ki fine ni ha i to fa ha ba he ta hawa woman of the apocalypse ki fine ni te un ko ku a pe la a no la lo mai 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 na ke no funga ku ko kalau ni tu ta hawa ono wanafonga ia na halala siuta ke ko isle e mama ni pe tai kage oku ifiela le pe ke fine ko ni ko fogi me ke pinga au hingoa mani ko to ise ni si oku talake ke fine ko e fuaka mo the woman of the Old Testament. Kana smailo kere ko iva yene uma ile ko aramei au ile ko la hepe. Ko fine ko ile ko ka wa fu o ile son no akia ile son no no ko ko ile ko to ko la paulo ko kai i he taimi a fioia i he o tua o taimi i the appointed time and whekau ia e whiwhine. Te kei te kia a whae. Whiwhine ke ni hoko o whae o tau
fine ai tau lau kawai o fine o kawa motu au ki hena motu ki ai taki fine motu kakaka kene toko au furi ai ofa me whai mesa o kua kane te whafoki kakaka mai ki tau tō ma tūna leo ngāo e misteri koe ni o kua fili ai ki fine koe ni ki poku o whae e whafoki e bia whainga na lau ki Mabiho no le whapara, play around with words. Koe iwi e ni whakahepe rūna iwa. Whae ahatanga. Tēnau, pati mo whatona e ngahi hiwi tai meni kukafu Ave Maria. I whetongi pe me he iwa o Ave. Al kredo koe te whini munui. Ai maubeka me te apa. Monduia koi fili ko ai na tana ni space ni o te na ai ko ka una monduia okay ko ka tawa ko ni a ko ni a ta kawa ai ka ko ai tomada ia ni sinduri a ko sa ko ni se ko no vento Ahoy ni historia o Guigo Battle of Vienna. Na hofi mai ke kautau kami toa ke na lo moslemi ke na kapa ai lo fa ko o ke tapu ai loma ka ko tano e lo de bla ka ke na fai e ko le fia de Maria to ko ni mai mo o si moi e cristiani e o cattolica o futola ai ko to na fa o mare o mai ko ka tu ye me fa ka o e line ka o ko sia man ka no ya na me u na wo ni na to ha be ko fa ka e ta pu ka ke yo no fa o si na to e malu pe ai a Roma to malu pe se tena sibulunia ahatahaua ai patona pamana te hiki mai leva kama tali ata ai o fama na ia kaje e to ta ko ni ko rea Mary ia era me au e mo fire ko Miriam ono hinga Peter Ous angene ta ko ta ko que tana que hay Star of the Sea, de todo o mundo, de todo que hay, una que todo era a Mary, y el todo el mundo era de todo tapu, o una que mamá iluminados. Después, toda gente se deve a Fernando, de tudo de francês, o todo de Peter Ous. O koe ta hia I te oro o I le whakumi. E hanga te Maria ia o ai whaingata I ua na kufia. E ha whainga me hoko e te tautou, o ki nautou e whanau mai. Koe whetuku o seni, Star of the Sea, kia ki tautou e tangata, o whailonga ia o e Hawhana, pe koe whanga. I riu whakalatina o e Star of the Ocean, ko I rea koe Stella Maris. Ka pulahi a ngā kotutaka I Europe, au te pe ki Latin America, ko e nau ngā lighthouse, kai whare māma koe ni ka take ngā waka ki hau, o whaingo ngā koe Stella Maris. Ka pehepe se tēnā, ka ngāna ki, o ki taua, tau whai whanonga, e tau ongo koe te tau he, malo I whakokuri, e tau siope ki Stella Maris, siope ki tuku koe, ke tu hoko koe ni ko se ni tau I hao. Ko mama koe ni, ko mama makehe te, ko tui whawhiowhia ke mama koe ni, plau ke e soni uaki, me tohi no ni pa, tau ki na ki tau tōru ki o toaka mo ni tau, ke malama mai, ke
mama mai e kuela. Tahinga mama e sake, o sake, e tāpu ki ki tāpu ki. Patawa me pe family o Maria, ke whao se ati te, whao suna pe a nefi maumisa polisi, tātawa e pe a family o Maria. Kuki mautore kau taha Maria, kamataki e, e tu ispak. Kuki matai ati na nena te kamatai, ko fuirea, o pedo e o Maria te taha no kau pāti. I supported the church at the beginning. I shall do so at the end of time. Na tu whai tuko ni e se si kamatana, i tu whai te e o whaos. A wai pui, a kau te o sia, o whaosia koe ne taini, ke teo o taini e tu. Ko ki tau tōu e ni whanau a Maria, pia mo mamai, o wai pe tui, ngaka tau sio te Maria, woman of the apocalypse, my SSC, the Fataita may be SSC, who without over the Tautau, Tautu, Tau, he, Rapuri, we, Evo, Yangakoma, don't take an Alola here, Tauto. If I open them, no fire, or to the more for the Lupico, she opened Stella Mines, she opened the whanau atu ki me whoki. Tata pauka te lawa si si o pepe te la maris. Te mo ki tau tonu e ni whanau Maria. Matu kai whanau no pepe. Aina no sistema ngahi. Whatongia tau te ni makatuitu. O ngoi pepe. Tōtu ai mamahi kamre. Fua tapena. Katu ki si o pepe te tu hoku koe ni. Stella Maris. O tu i pepe makre ki i. Matau pepe. Mai tau ina ki tau tolu whanui o Maria na honu, kātonga, i roto whiwhia, mo amana ki rei. Koe peho tau tuku, pou, whangu a mo. Ko Maria, na ane ke kumi whakamāto ato ki a se Jesu, ia na ane ke kau mai, e tau kai ha mea pe, e tala mai e ene tama. Ke tau kufia ai ngā whakakaristiane ko toa pē, pea mokina o tōn ko toa pē, o kunau tokoni ke kuoa ai ngā mari ko ia. Yo tau ngā yo tō,
Pea ke tau maafia a ene moni, pea mone ofa makehe ai tamai kia ki tau tolu. Ke tahu pia atau tak kapure aha ke na wongo na mua ai korokola mo merino ai pai totolu
Come
ngā mai funga funua ki o siasi. Ai o lalo ma folate funga mamani. Kai hui tu rekina e pea e whio kofani i o kakai. Pea ki mahu i tapu wharakiku. Ka mama i o kokoko ai ni mafu. Whaenga tapu, ka mui fua ka wā. Ka kui māturuni kono toko. E ke ka te tawa mua ki o kakai na to te koe kuna to ki mahalo me manaki ki to e tu. Ka maa kai ni ki kia whape. To hi e na maa tai e munia o kukonga. A te tawa mai mo ki māturuni kono koton. To hi ke makanga ma ue e mo ki tae matawa. Pakataha mo malia ke whae tāpo o e kua. Maka o postol mo nuia. Maa na ni whapen na whau whae a kua mai la roni. O ma whani ki ai koe te kutukronia ki o awhio. Tō ngai ho alo ko Jesu Christo. Ko Jesu Christo amame awhio me kutuia te ia. O whae kena e rua te mai mani mani. Ko a rapa la mare mare oni an wārangi mo gloria whau ki o te mata pe aka e rata. Amen.
tuan alo o tua.
Maria que me ofreció que fue la falla de la forma de Santa Maria
Maria que me operación, que fue que me acuerdo. La fata que viene con una vacuna. Santa Maria, Pai,